Pa mislim da se tetovaže, na primjer, cool ako su male neke, ali ako su, na primjer, cijelo tijelo, onda mi to baš nije, ali svako ima svoje mišljenje. Neko voli, neko ne voli. Pa mislim da je to fora. Ja bi sebi istetovirao kad narastem, ne još zato što još rastem pa bi mi se tetovaža uništila na koži. Mislim da ljudi koji bi htjeli tetovažiti da je dobro, mislim, promisliti prije toga, ali inače nisam toliko protiv njih, ali ne volim kada ih je, ajmo reći, na nekom čovjeku baš puno po cijeloj ruci, nego 2-3 tetovaže i mislim da je to u redu. Tetovaže su individualno pitanje, odnosno ok su u nekim stvarima kad je to uspomena na nekog ili na nešto, ali iskreno ne volim kada su ljudi onako istetovirani cijelo tijelo, jer to mi nije prirodno. Ajde ono da se negdje stavi tipa na jedno mjesto ruka ili negdje, ali onak cijelo tijelo to mi je da. Scary. Pa osobno ih ja nikad ne bi stavljao na sebi, stavljao nekakvu tetovažu, šta recimo ako mi dosadi, više mi se ne svidi, ili je tetovaža nekakva sada aktualna stvar koju ja volim, a kasnije mi se više ne svidi, šta sad to moram guliti, ići na operacije, tako da mislim da tetovaže baš moraš razmisliti da li ti to stvarno treba ili ne, ali ako neko ima tetovažu, ja to poštujem, zašto ne.